Ka Khansi Student Union sengkmi mentakasmi balang kelalat penyakendu ber IT jingtho ha OCEM ka KHADC uba Winston Tony Lindo halor kamat uranium domisat Southwest Khasi Hill District. Presiden Kaseng Samla Raymond Kharjana habakran hadin bami na kamera OCEM ulay thu bagajikran pat UCM kalang manwanra de resolution penpen scam halor kajing persya benti ye uranium pat ong ba kajingkran kalong kabasngutunan hakaba UCM kubur ya kani kamat pat kaseng kan i hakajing sta jong ka isi ka KHADC yang seng dengan ski UCM juga asal betul kalau baik kalau aku kemat ketika boleh sewan kami kanjong siat kemat ini bah lakran bah hirangkam ya ka lakum banyu ay resolution na kisu council kabay day bagi jingklong semua do yang kanjong siat bat baca cegah marjan biasanya kan semua batang ba kalong hi ba sotonat bat nanti ibu ba kai bayi keren ajimut nak lihat ba council kan kita rekam bat kan rekam hanor kom ya kan start dong isi lay atau pada kajing kermen ba nilak banyu ka resolution na isi dong council kan long kai ka ban nak hampir scam ya kajing kun kajing pasak dong ni ya kan ni kajing klong yang marok do na kajing han dong set segala macam Jauh pikiran dan likely di mat apa ini baca uranium away gede ka penguat resolution apa ada ke ba kundu inte lakam bede baca jindi jaga jadi riu ba lesi intip ya kajing semu ne yo lesi bagi dan bagi cuba karena jaga dia pat syak agency bede penuh pat ka mat uranium kita lagi cerita mana pak mau ba cerita kalau sempat dari up pat di kapur itu kayak penuh dengan smart itu pi banjur ka discouncil ni kalau mempunyai ka iu ka nopek nokmi yang dong siap di ingin kam thai ingin banjur haru anta ya ka discouncil ini suku ba inong penyat inong elam jom ka discouncil ni kilong ba syampang bat hot ya jepun so na kaliang juga seng la depan snow ba kadon ka persang ban hit jaga tinhan da kita riu pokbat jom ka jelar jom ni bat na kaliang jom ka na kaliang do CM mula kubur ba usa le berengkam ban wat tip habai dei bakal jadi kesol dei tangi dia akan start jongka isi terus sponsor dei atai ketemu di suku doni ka session kebacuan biang kan di kena Oktober dengan thai haspai kata orang lah ini akan start jongka jong isi jong sponsor lagi lah bakal special session tu boleh kan umat kajing cikis dia dengan lebih kerana tu kasi hashtag lagi kan siang bagi donkam nak yang tu setiap tu ngora resolution hot ni lah bang resolution kan ada lagi nak kata mu dengan berkong Henry kan penlipat ya kata kajing no seriousness kajing simkia dengan setiap domain apa yang ada buat kan amat tong ni mapok beliau kan